siam zirna channel thir tu zong zong te in zava in chi bai kan bu chewa tun tu ma hian pen drive windows boot the da da kan soi do na channel thir tu ten lo tang kai pui ngai kan be sia kan soi ma in channel thir tu subscribe lo zong zong ten channel lo subscribe turin som sa in video de po below share turin som bo ani ole windows kan ti chu operating system kania computer buai virus wanga mo tildang enge mo wanga buai hom chang hian windows lot that boot that angai ta thina chu tunma chuan ti sa te kan handa thina amero chu aran chiat em wangin abuai thla ka da ri thelo thina tunam hunla e ro chuan pen drive mga boot mai the alo ta ulsam e em maya amero chu pen drive da tur hian lem siam dang lam pe deu angaya wangin chu mi siam dang lam dan chu mga rot so ani ole ahmas sabira chuan windows iso file kha kan nei putangai ri iso file windows kan nei putangaya heta hian ke chuan kan nei sa ta hian windows 7 ni kan nei sa ta ni this image file kan nei sa ta mi hi anei lo tan video description a hian windows iso file download na kan image file download na link ka hi kan da lo en mai don nia ti chuan windows 7 ani mo windows 10 ani mo ang to kani se windows xp po ni se ati dan khai nang ka kan ma mo per chu image file iso file kan dia kan memotak bercu kan tani ti chuanin adot le chuan software download tu roma chu rufus anti tani hei kan han hong don tani rufus hi hemi hi download na link hi description a tho mu thein ani description a tho download link hi da chuan login mai turani ti chuan hi kan han open anga chuan kan pen drive kha kan bo don ani kan share tu chu pen drive te lu tu man lo tu te bera 4GB tal man turani ya tan yan ti chuan pen drive chu kan han bit lu ta atian aron detect ta ni hi kan pen drive link khata hian device ti han kan pen drive link kha aron lang don ani chuan ta han boot selection ti oma this or iso image sign ti this satang pun kan da theya iso file po kha kan thang the ni akwe mo zok zok to khani se kan select ve the tun tu ma hi chuan iso file kha kan mang don ani chuan kha file omna khata han select ti han kan han click don ani select ti han kan han click anga ti chuan kan windows image file kha iso file kha alo om don ta chu kan han select anga open kan ti don ta ni ta chuan anhuai hian partition scheme ti lo om leta partition scheme a hen chin ni kan tur om thina windows 10 ana chuan tunai mi ro chu windows 7 ani awangin pakhat chau oma mbr ti select turani ba windows 10 kan ti pon mbr ti kan select lo hi chuan kan hard disk khan hemi partition scheme hi amil lo chuan abuai thak thina chu bang chuan mbr ti select turani target system a hen BIOS hi kan select anga ti chuan volume label ti a hianin kan
tu kha kan hang the ni an tian nan tiang sim na tin kan da nga hi chu pen drive aming tu ra kha ani mai ta ni file system ti hen NTFS mga hi chu default hi cluster size chu default hi man mai tu ni don ani ti chuan ta hian quick format ti te po hi kan tik theya check device for bed lock ti te po kan tik theya mai ro chu ker lo pa chu bang chu ni chu kan hai te yang ti hian ti chuan status ti hen ready ti lo ta ti chuan mi kan set up helai kan set up hi chu kan zo bel ta ti chuan kan ti le tu ro chu start ti click ni ta ni ti chuan start ti kan click anga warning aron do na pen drive hi a format do na wangin warning hi aron lang ani pen drive kan data poimo kan da ni chuan khang ka da chu masak vek angai ti kha set masak tur ni format do na wangin ti chuan chung song kan ti zo chuan okay click lenga ti chuan pen drive kha aron format do na ni yan chemical so chunga hi kan ngak le don ani ti chuan kan hriat rang tur chu hemi a hian han soibel lok kan du chu nakina windows kan boot do na kan load tha do na pen drive ka vi lu to ba hon top kha ati dan thung ani chia lo ba computer kan off nga ti chuan kan start lenga chuta chuan BIOS settings sa mo pen drive ka boot turin first boot device sa pen drive ka boot turin kanda anga ti chuan automatic in caller rualin automatic in pen drive mi kha boot ngal thei do na chumi ni lo chuan option chi sang sang oma atlang twin F8 F9 le F11 te hi boot option khanna tana kan panani athil dang po manna tho na te hi kan man tamber singa mi F8 F9 le F11 te hi boot option nge boot tura kan du khanna e chuana ania kan han pet panganga ko ye mo ber kha ti chuan chumia chuan pen drive up lenge boot tur akan du akan kan pen drive kha kan select mayanga ti chuan chumi kan select zo chuan boot pa ngain kal mai don ta ani chu nakina e pen drive hi boot le don akan man boot na kan man don khan chu tiang chuan man tu ti kha kan soi pasadu ani tin chuba ka chuan pen drive hi thil dang atana kan mang le du ni pon pen drive hi format pa ngai format mai in thil dang atan kan le mai ania a file system le thil dang shim hi buai om lem lo ni format pa ngai format khan kan pen drive hi man non le mai the thil dang atana man non le mai the ni tia kha kan soi le du chuan software tak pe hian Windows 7 aniamo Windows 10 aniamo Windows XP po ni set hian pen drive mga turin software te hian siam te ISO file kherani lo chuan apoi thlang de thina chu ti dan om thu na in tlem na boi thak deu thina chu shetel tai la thang ti chuan e hi information so nga cancel le lok la ta hen quick format ti select ila format chak de bang video rei lu tu lo nan
don nai to a to zo ta ready aron ta ni ta hian ready aron india ti hian kan pen drive kha boot thein windows boot thein I'm ready to tina ania ti chon pen drive kan ho yanga pen drive kha kan mang thi to do na close ti kan pitanga kan mang thi mai do na ni politikan da channel tu dan ito tang kai pu ngai kan base ya so na kan dong fu thina WhatsApp lama group kan siam lama mai ro chu Telegram lama group kan siama thiam zirna tin lo search la adu tan join thi reng ani